abantu benshi bari kuvuga ati Pastor Claude hano ho rwose kandi tubabwire ngo abaturage b'Irubavu muhumure kandi mukomere ibintu bimeze neza cyane ehehe ibintu birakomeye. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai. Je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Sinakunze kugaruka cyane ku buryo ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri rusange. Mu by'ukuri ntababeshye hariya ahantu hagiye guturuka intambara iteye ubwoba, kandi ndabona abanyapolitike n'imiryango mpuzamahanga bameze nk'aho ntacyo bashaka kubikoraho. Ubu ngubu amazi yamaze kurenga inkombe, igisigaye ni ukubona imivu y'amaraso y'inzirakarengane atemba. Ngewe ubabwira ibi ndi umunyamerika, kandi rwose biranyoroheye kugera ku makuru atandukanye y'ibirimo bipangwa. Muri iki kibazo cya Kongo, Amerika iragaragara nk'idashaka intambara, ariko koko ni nako biri, ntishaka intambara, kubera ko abakozi bayo bo muri kariya karere yamaze kubona ko batiteguye intambara kandi rwose badashobora kuyitsinda, ahubwo byarangira ibihombeyemo. Mu gihe ku rundi ruhande Ubushinwa ndetse n'inshuti yabo magara y'Uburusiya bo barashaka iyo ntambara cyane muri kariya karere, icyo babura gusa ni imbarutso yayo, kuko bo barasa n'abashaka gukora ikintu kimeze nk'impinduramatwara hariya. Nanone wareba ukabona hariya hari ibihugu byiteguye kubafasha muri iyo migambi, cyane cyane Tanzania n'u Burundi, kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo muri SADC. Aha twavuga Tanzania, Afurika y'Epfo, Angola, Zimbabwe ndetse na Malawi. Mu by'ukuri
by'ukuri uretse kubeshya ibihugu biri kurwanira inyungu z'uburengerazuba bw'isi no kuvuga Amerika n'Uburayi ntabwo bifite imbaraga ugereranije n'abari ku ruhande rw'Uburusiya n'Ubushinwa. Ubugande, Kenya, u Rwanda, Sudani y'Epfo mu by'ukuri ntabwo ari ibihugu wakwizera ko byatsindiye intambara, keretse ahari ari nko muri bya bihe bya kera ubwo Amerika ariyo yaginaga utunga intwaro igafatira ibihano wishatse igakumira abantu ku masoko mpuzamahanga y'intwaro. Naho ubu ngubu biragoye, si bo bonyine bafite intwaro, Uburusiya n'Ubushinwa bashobora gutanga izo ntwaro kandi ku buryo buhagije. Mu by'ukuri Museveni umaze imyaka 40 ku butegetsi kimwe n'abandi bagenzi be hariya bararangaye. Ibyo bari gushaka gukora uyu munsi byo gufata uburasirazuba bwa Kongo ngo bakore barikanizasiyo, mu by'ukuri bararangaye kandi baratinze. Ibyo byakabaye byarakozwe kera mbere y'uko Ubushinwa buba Ubushinwa tuzi uyu munsi. Amerika rero nayo irabizi ko yakerewe kandi irabibona, niyo mpamvu idashaka intambara hariya kugira ngo bitarangira itakaje kariya karere. Ubu rero uyu munsi ikiri kuba ni uko abanyapolitike ba Kongo babigiriwemo inama na Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo akaba n'intumwa nkuru ya Putin hariya muri kariya karere, ari uko bagomba guta mu mutego uburengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Amerika n'Uburayi, kugira ngo birangire bagaragaje ko Uganda ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ari bo bateye Kongo. Ngira ngo murabibona ko Ubudage n'Ubwongereza tayari bo bamaze no kugwa muri uwo mutego, kuko ngo batangiye no gufatira ibihano u Rwanda. Ubwo urumva ko ari uwo mugambi rero Kongo n'abafatanyabikorwa bayo barimo, kandi ubwo uwo mutego numara gufata uburengerazuba bw'isi, ubwo nyine Kongo izakurikizaho ibyo twakwita kwivuna umwanzi, kandi ubwo nyine uburengerazuba bw'isi ntibuzaba bwemerewe gutabara abo bwise abanyabyaha. Buriya rero ibyo muherutse kubona byo gufata umujyi wa Goma, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kubyungukiramo mu buryo mutabyumva. Izi nama z'igitaraganya ziherutse guterana z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro, buriya wari umwanya mwiza wa Kongo wo gushyira igitutu kuri iyo miryango mpuzamahanga bitewe nyine n'ibyari bimaze kuba. Icyo gitutu rero uwo cyagezeho mbere ni Ubudage ndetse n'Ubwongereza, kandi biragaragara ko icyo gitutu kizakomeza kugenda kigera no ku bandi, bikarangira mu buryo bwa diplomasi uburengerazuba bw'isi butsinzwe intambara. Ubwo urumva niyo amasasu nyine twabonye ko bitoroshye ko wayitsinda. Why didn't you ask yourself why Tanzania didn't use the weapons that had been in Eastern DRC? Ariko buriya mwaba mwarigeze mwibaza impamvu Tanzania itigeze ikoresha intwaro yari maze kugeza ku kibuga cy'imirwano mbere gato yuko iriya ntambara yo gufata Goma itangira? Reka ne kwibanda cyane ku by'amayeri yakoreshejwe muri iriya ntambara yo gufata Goma. Ubwo mwahita mumbaza impamvu abasirikare benshi ba Kongo, abacancuro, abantu bose ngo bamanitse intwaro mbere yuko n'intambara nyiri itangira. Museveni na Kagame bari ku gitutu cy'uko bananiwe kwigarurira Nord Kivu na Sud Kivu ngo bigarurire muri rusange uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bari bafite igihe gihagije icyo kuba barabikoze kera. Wasanga wenda buriya batari bazi ko uburyo isi iyobowe bizahinduka. Ubwo rero nyine nta yandi mahitamo bafite uretse yo kurwana intambara nk'abiyahura, ni ukurwana nyine nk'abiyahura nta kindi. Nk'ubu mbere y'uko intambara yo gufata umujyi wa Goma itangira, hari inama yagizwe ibanga yahuje inararibonye zo muri SADC, yari iyobowe n'umugabo witwa Morisho Jakaya Kikwete wahoze ari perezida wa Tanzania. Iyo nama kandi yitabiriwe n'umwe mu Barusiya waturutse muri Burkina Faso. Iyo nama rero nta kindi cyaganirwagaho uretse gushaka amayeri mashya ya diplomasi na politike ndetse n'uburyo bakomeza kujijisha umwanzi no kumurangaza.
uwo mwanzi bavuga nta wundi ni Amerika n'Uburayi ndetse n'abafatanyabikorwa babo bahariya mu karere. Na mbere yaho kandi hari indi nama yari yabaye ihuje abakuru b'ingabo mu bihugu bya SADC, gusa hatumiwe ibihugu bikeya by'ingenzi kandi byizewe, ni ukuvuga Afurika y'Epfo, Tanzania, Angola, Zimbabwe, Malawi ndetse n'Uburundi bwari buhagarariwe muri iyo nama nk'umufatanyabikorwa wa SADC wizewe bahuje icyerekezo cy'intambara nubwo atari umunyamuryango nyine wa SADC. Icyo nabwira abatuye muri kariya karere rero ni uko abafite uburyo batangira guhunga, by'umwihariko abatuye mu Rwanda no mu mujyi wa Goma, kuko bagiye kwibasirwa n'icyago cy'intambara.